Akenya natungire bagita na mbere kuririkana uria wari CS wa kithomo na uria kwire oro George Magoha Professor MC bakaunti atharakaniri baugite baringenda CS wa Nandi Ezekiel Machogu kuthiata makinya ya Magoha kirabu kubangania boya rwanyiro ro kithomo tabure Magoha buthitie batongore ni MC wa Mwembe Jones kinegeni bakwirikana kani bawitikaniria ati Magoha aretete kinyamutaratara yumwero yo kithomo ni UCBC bakyongela na ari kwambiria nende ndakurwa na wamba bakierio naomba na Martin Mugambi na chotariria Gikuo kiorari minister wa kithomo thirikari-ini ya Uhuru Kenyatta atwe Professor George Magoha akira ringithia Kenya kathumba na nkinya atongoria bamwe batongoria kuma kaunti ya Tharaka Nithi bakimukathaga nontu babura atongoretie rwangi rwa kithomo kagita gaku turonete Kenya ikulusi mtu who has done a lot for the education ministry atikwenda na akaruta wira na nkoro emwe na atikukia who the children wa alenda gutuiganania ana ba muthini na ba gitonga alenda kuiganania bonde nikenda baumbe kwithwa balikie sukuru baumbe kutwika gintu kimwe. CS wa mbere kana minister wa mbere wa education kuona athiete sukuru wengwa kuthingatia kithomo na kuthingatira buria arimu bakuruta wira na atiugite akauma na uothe wetu tumagutuni akeja Magoma primary school na akari skuru yengi imwe na imwe kuko utirora yakora ya Mwembe na nimboya kaingi muno kingai nikenda onani ontubwa kwithwa ndino opportunity kwithwa ngi serve antu betu kagita gakwa gakinya kwithwa ku move on ntige ya mark tabo tukaririkanaga Magoha atongoria baba bariuga endi Ezekiel Machogu ora no minister wa kithomo ora thukirie kanya ka George Magoha abateri igo kinya na kurangira ira tobia Professor George Magoha mono ta guchunkuna mpumi cha kigerio KCSE kira kiraumire kiumia kithiru kira ndingenda kuga ninkwenda kwira Machogu uria ari kutha ino education ageria kinya makinya ma Magoha nikanda twana kero education sector ga ukira na nkiugaga ona igere bibira udu ra ino antu baingi muno bari ugane kira kurukiro ntu Magoha atari kuntu Magoha na athingatagira muno koguo nago Machogu tathingatira one kero kirio kirarikirwe ntu bukerega skuru imwe ta na side ya Nyanza oidukete ya skuru imwe irete ana Bonde University atongoria baba baugite bakaririkana Magoha nontu wa mutaratara wa kithomo wa CBC na kuria thirikari kuthi na mbere guchuthingatira nontu CBC nejete gutwika the biggest equalizer ye community yetu ati niyo mbumite Kangoji kana mbumite Mpuri kana mbumite kuria mbumite Kaululu kana kuria Kiraro tulithoma kithomo kimwe na twina the same opportunities na mwana uria kuria Nairobi na kukungi na kwogu Magoha ni aruire ndwa nene muno wakikisha ona kiringagiro siasa alungama na tontonia tikanitie ati CBC ni ejete gututethia na kwogu no mbende kulomba tafadhalini antu bonde twiki administration na tioti ona tuyajiali ona ningo ndi mujiali na ndina mwana ege CBC nimbo nite big difference na ndi tontu bua sacrifice ile Magoha aruthire ona thaimo twikite te popular ni mturejire na intombega jia education CBC and I hope bolia Magoha bangite mauntu ma education tukaomba kumathingata nikenda in memorial kana in good memory of Magoha nikenda tumbe kumuririkana. MCA Jones Kenegeni kanaga kuota omo atongoria baba uritie arimu bageni bara baumite kaunti chinge na kuthi kuthomithia kiri guntu kungi gutigira iba kuruta wira ciao boro ibateri kenda gwitigika arimu baumite counties jingi bakiri jagi counties jiene kana county iyo atori kana ile beba poste na bone ba make sure bakuruta wira baterie kurutwa ni indwari county eu buro ringienda mwana akutigire na aria arutiro wira tutikarija tukethira county iria tutikarija tukethira mwarimu aumite county example ya Kitui ejite Tharaka Nithi kana umite Kibwezi kana umite Meru ejite Tharaka Nithi akejana bakambiria kugwa skuru itagwijaga koguo antu nao ni tukwenda raidirwo muno tumenye ni mbiongwe kwendelea kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.